لبر دانین داویین وزارت ساخلمیه ترکیه هجمار پیکتین ویروس کرونا جه 378,000 کسی در باز کرد. لالی اکدم وجه وزیر ساخلمیه ترکیه فارتین خوجا برای 4 روزان داخلیانی که خود دیار کرد که پیکتین ویروس کرونا جه 140 لی استانبول نه. پشت و داخلیانی همه جه استانبولیا بپرسن گلو تدبیرن چه استاندینه. ولی چقدر تدبیر جی بستین ادین شعبیم دا پرنا که چون استانبول قلبالخه انسان شی مجبوره بشخله مرون بالا قرون شی ناوه çünkü insan herkes mala xwe gerek devlet lebrene imkanı küsaşi tene murud vine muruj devleta xuzane. Türkiye'de gittikçe açılıyoruz ve çok... Li Tirkiye her ku diçe pekeftin virusa korona ji ber bê kontrolan zêde dibin. Ji ber vê yekê ez ditirsim. Ez necarim ku dixebitim lê min malbata xwe heye û me tirsî li ser wan heye. İnsanlarımız çalışmak zorunda olması. Heştê ji sedî welatî ji bo debara xwe bike neçar dimîne ku here derve û bixebite. Ji ber wê yekê jî aborî ji hemû tiştan zêdetir derdikeve pêş. Piraniya kesên li İstanbulê dijî ji ber şert û mercên dijwariyên jiyanê neçare ku bixebite û İstanbulî ji tedbîran zêdetir aboriya xwe difikirin. Bi vê vegirê de ji destpêka vîrusa korona û pêve hem partiyên de opozisyona Tirkiyeyê hem jî êkitiya doktorên Tirk hikûmetê rexne dikin. û dibêje hikûmet ne li gor tendurustiya gel ew li gor aboriyê gavan da veje û tedbirên hikûmetê jî kêm dibînin. Ev karabalık oğlu zeydet uçuvat bini. Ev kasmı derdi kemer. Çipkin bura. Evega havalayca çipkin yani ka bre iştine güçtine herkes çepaynan koy yani. Çipkin mecbur şkora ne iş garından jibone kapaknan. Hatta çava 24 saat rek vatma bre evci fakamının yani. Cimin xaraptır yani. پشتی داخلیانی وزارت ساخلمیه یا ترکیه حکومت دبکو جبو پیشگرتنا بلابونا ویروس کرونا تدبیر نوبستینه. دیسا دبکو حکومت بریارا قدخین درکتنا در و دروژن پیش ده بده. لی استانبولی لسرویه که جبر سدمن آبوری نخازن قدخین نوارن را گهاندن. من بطانی دنگ امریکا استانبول.